Il-forzi tad-difiża Iżraeljana rrapportaw li 8 soldati inqatlu f'kunflitt fin-nofsinhar tal-Libanu. Dan huwa l-ewwel grupp ta' soldati li nqatlu fil-Libanu mill-bidu ta' din l-invażjoni. Wara li jitlita fil-għaxija l-Iran spara missila lejn Iżrael f'kunflitt li jista' fetaħ beraħ il-gwerra bejn l-Iran u l-Hezbollah fuq naħa u Iżrael fuq in-naħa l-oħra. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu qal li l-Iran għamel żball kbir u ser iħallas għalih. Mill-banda l-oħra l-Iran qed jgħedded b'attakk qawwi jekk jintervjenu b'mod dirett l-allijati ta' Iżrael. It-tlieta fil-għaxija l-Iran spara mal-180 missila illi skont il-militar Iżraeljan ħafna minnhom ġew interċettati. Sa dan it-tant il-forzi tal-ajru Iżraeljani komplew bl-attakki tagħhom kontra dak li sejħu miri tal-Hezbollah fil-kapitali tal-Libanu Beirut. It-truppi Iżraeljani daħlu u nvadew il-Libanu f'dak li l-militar Iżraeljan sejjaħ bħala operazzjoni limitata, lokalizzata u immirata kontra l-Hezbollah. Rappreżentanta permanenti ta' Malta n-Nazzjonijiet Magħquda tenniet il-pożizzjoni ta' Malta sabiex b'mod immedjat ikun hemm waqfien ta' sparar permanenti filwaqt li ssir l-implementazzjoni ta' riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà. The narrative for war must end and the narrative for peace must begin. More importantly, this Council must act in a united and decisive manner. Now is the time to speak with one voice and unequivocally call for an end to all hostilities. The people of the Middle East are waiting for us. The world is waiting for us. Temettajt li l-persuni tal-Vant Nofsani kif ukoll id-dinja qegħdin jistennew azzjoni mill-Kunsill.